O Vice President ka National People's Party uba Prestun Tensong. Ulat herting ya ka United Democratic Party kabaya trailang. Halor ka jingkan tho ya ka seng ha ka jingyalap election. Haba pinpaw ha ka rally election na kabentaban ay jingkersan ya ukertong na soyong constituency uba Samlin Malnyang. Uba Tensong ulaong bakamlong kabaya hab na kabenta ka UDP ban kentho ya ka NPP. Na markilaya trailang baro sansnam hapo jong ka sarkar MDA. O Vice President ka NPP ulaong bakipad ba kiday ban kenmao. Baha ka janmit jong ka artrig ulaber ka UDP kan sawan ban kerpad yo Conrad bad uba Prestun bakin ay jakalam hapo ka sarkar ka batmay. Ngantray kakam kiparlok na UDP nay lumiyataw nay bangang kwa bagadaw TN nilaya tray lang saksan bati Hikat yang ibenta Arbenai Kemau baha hata arteri kami Hinsap pun yung Conrad bagi Prestu Kata-kata pun Hinsap Dosa Island ingin kemat ibarit ibaria